Dua batai na singa le wenda indai ni mbula bena kana we kanda ni sa sema rao tiko mai na nga unango enda na nga eleki bukata bara tiko eni me bakane kene warau en vitu na kaloko en no danga una ike Santa Rosa mai viti en turu na kaloko en singa le tiko ni singa tu city e viti e kabitiko ni singa moniti Santa Rosa San Francisco ke na bebu no tale so na be sai wura ni sa sivi to kongo na ba en tini katolu na miniti anda saba kurietiko ni na no da bebu marutaki isale wangandari Senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda toka kana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tuna senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kanda u dren na tutu beto seki. Erto satu waka rao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nung ni voliboli. Rawa sara. We tartar ngayani na taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni voliboli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saibarua. Erto ngarap talangan kena lewaka suburi ani nanomu yaya. Mai na nonderto stoa kena nomu mate ni katumba. Dendram beka nangola ni kivalilo te rupuku ni oso pakadadaka. Sen drakin kita beka na itos nimbula.
Koni lenga sinui ngawa. Nana maki mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rua vena vima manione na kabini bugu lulu bei Kemando e California. Vima mani dua na singilevu ni lotu levu bei Kemando e viti. And a radio bulandoa wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. E na muna ngau na levu ni nondo soso. Enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka buka singilevu taka siapa kaya kapitang. Neka koni lo malenga. Sa tiukin dono menua e rauni buka tingo ikimunio. Waya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na vei matangali kaka na itibigina. Mebaka na karitoa, waraisi. Na logo, palusami na buwaka na kaiwa soso, na dalo na toa, na kukonda, baingani ka ng gamure. Nakaka na buwa malangin, mebaka na steak, gay bakay loka, tabioka ka na coleslaw, surua, chutney. Kailan ko pata na kaya na pie ng bani kay naman rai. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E raw sarang ano direct message virto, giri nga kina bitu sa iba bitu, tolo dio tolo, doon limono, se, o nga wali sarang alito, miko may nanumota, e na dio maluma, Billy Street, o yan e Santa Rosa, California. E raw talaga nga nirito ulit, dilibot na kaya na kaya mukatalo, wasing lebo siya wang kabi, kaya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Binaka bakalevo nandau sema tikumai. Binaka bakalevo nandau aseti ko nanda tu vata na radio Bulandua vata San Francisco. May kauti kenda vata mai. And the sabo la kasarni adawayani na walu sang bulunon dolo na kende wili ni matabu vale na radio Bulandua vata. Ia e wili lili sar me vakatoto vata taki kina kende wili na ngwane tauke enovea say pura. Do na like, do na share. Subscribe talaga Mike na Radio Bulandua Vata and na YouTube. Radio Bulandua Vata San Francisco, Mekoti Kenda Batamay. Solo katapo ena singa ni rayawa nundu binanumbo emba ama sanga inawa ya bora nakalo me akena ni wanga waka undo mo anga ni mu sa e du sa bakai u makaro la yone sa u ma au kamba siwai mai nu sururo businai badano inu ai mu ni rasa ro e wara na me ra oso sa umbu ka sena senido. There's a new wave digging through the sand. Dawn of a new age seems so true. Groove into the rhythm of life. The leaves of the palm tree wither and die. Thorns of the roses
strong, grooving in the cradle of life. There's a new way of digging through the sand. Dawn of a new age seems so true. Grooving to the rhythm of life. The leaves of the palm tree wither and die. Thorns of the roses stay strong. Grooving in the cradle of life. Bulebenaka angalo iwasa aminiasi pinakabole buturanga na ibatawa pinakabole buna besiko pinakabole buna semati mai tumbou la kemba ena anu anu sau ni bulebenaka na turanga na ibatawa mai tumbou semati mai ena singalebu endai ena nonda bata ena radio bulan dua bata ni pinakabole buna semati mai go ena nonda bi semati na matagenda inda sala itika busaranga mai viti mai longana na idambe ni mata ni singa mai tumbou ni otingao ya tato kisaranga mai ena sani palengango pita masilada bula benaka ne bula benaka turanga matangali na bole bebe batata to nan raki mai su e pena bole buna sama tiko mai na singale benda indai ke munina bo rongo tiko ene be bale ni bula na be bale ni wai ke munina turanga na marama ni rembi kai toka nei boni tawi mate sabe sauti konan raki sabe abi ambasi kamanan raki so ke nam bata mai be wabi na pena bole buni sanga ironi tawa na wai sa tawa na tombu na toevu na tiobu na tangi ni wai pena bole na bole sa bo bina bina tiko ngai da kini tu nambula tiko talengana be bakalunga tatak ni kau ke na toso ina da na be bonua enda be ngarabiki na singalebu enda indai na ibala ngau ni sota enda na be semati tiko eni kine na singalebu enda indai ke laisa bula koro na itala noa ni koro turanga mai na boli ko lambasa na korni seni rosi ila ni bula serau ena be imbonge buka diri loloma manga ni mosi o bulavi. Sana suka na loli e camita nyuwaka na numaboli isa ng rosi
watu rekuka na vendelana kena kena venguda wakala lama ndau tambe mayovula bauna watu asua wakala lama ndau tambe mayovula bauna watu asua wakala lama ndau tambe mayovula bauna watu asua. Me volia back and do nungu life insurance policy? Nakakira ni tutana katil kabitu ni okostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kabi ngaya kila maga ngaya sala ko mana check. Sengat tali ni impera, sengat sarangan ni impera palilai. In time saranga mai. So ang kali wala ka tala tunda wala. Ko tungko. Au sala ko bengo pamilaksa. Iyo, o ya sarangana buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula vinaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa e walu van dua, tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai, o ya na wasa e walu van dua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw Monday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinagasar tu nga toboy, siyang pambakaw. Ngay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa nang berata ni baga singalebu, kito sa nang gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw buka singalebu sa buka kabi, e baro te itu buka manggo sanggay to toka na buno ni kana. May namenda to with ti, kanay buka singalebu sa buka kabi me bakana buka sekera, na sui, ikatabu teke, roro buka lolo kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamari ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka nang wala ni kibal ni lote na puko ni oso-oso pakadadaka. Sendra-kendra kita beka na itos-tos nimbula, kuwa ni lenga sinui gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Ruwa na bima manione na kabini buku lulu bei kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemando e viti. And a radio bulan dua wata San Francisco. Me kauti kanta wata mai. Nanonda wata kay sitiweni raturala.
Ovini mbalene mau ke ratona do nindelai setura talele bili ngandrendre. Di bula bina ka kuni sangai sama tiko mai na ngau ngondo bula bina ka mai busuya mai no story ke mundo na bororongo tiko mai ngo e korobo taile mutu dola bina Sherry and Momo dola bina. E na ngau ngondo no manisa o dito ko na be manitin kandua na radio bulan dua bata mai suba. Da bororongo man da bina italatala Lal Muhammad na italatala Lal Muhammad na be kaya dauraka e na mbosa ni konverendin lotu e selebiti ke rotu mai na madho rua sauti. Tei, rau chuko nei lavo. Lava, san ram na buchi ora gira kia sa rau chuko nei lavo, sa sto somi chuko na kai lava kimai. Sindam bevele tu. Songa soy pe kendang wenda sabi ang garabi tunga, garabi chunga. Tei manda. Temanda ndoi lomen lo nomu ndona longen nom tabioka nandalo. Oba binaga benungu bagatao sa te rauchu keto sa te chu sona ubi. Rauchu sona ubi. Rauchu sona nandalo. Ndon rau 5 setengah bulan nandalo keto sa te rauchu. Benaba, meto keto baba rauchu kana bosniamba ke dagli. Na baba rau. Kun baba rauchu kun taka chu ndona kan mataka. Baba rau binak. Na istri ni lotu. Le subatale na kama kawa ke kai binaka doutor mai. Wale sue mai na kaya. Ora nangase era lako, era mbuno, era taumbale, era kosoba na wai. Era rambe ata na ulni balua. Kendango via chiko na pajero. Aro mai lebu chiko na kete. Alele manda na pajero. Langan de tamlaka. Naka. Buli manda dona lur vital tal. O deigo kuni buli dona lur ker. Libir na tal-tal me taka. Libir na tal-tal ngona le vale setal mai na image ni lotu waisle kandin. Iyo dinasar klan ni wi to ka vera na tal an lotu isle na be kaira rongo de ia tukun dina tawdoko e ve to kon kin na radio bulan dua bata San Francisco ni kauti kenda bata mai da rongo tu kin be na tal Lal Muhammad bula bena kasina sanaila tuku tui valu bula malekango e busuya na sorry bena ka lebu atau kasaranga na iroro ni wanga buka mai lulubu binaka kelerambale dola bina matangali na Cook Islands ngango binaka bole na isake torika tinai o kelerambale do bula taliti ko ngamai na tuku ka binaka bole na mataka ni ku kesa kuru matalamba taubun raki binaka tungo na nomu do yasana na aubu na yasana omba binaka bole kesa binaka bole api melekin rau dola bina maya dola bina kele rambale dola matangali goina ya tukuka bina kabugalebu akesa kuru matalamba nraki bina katungo na nomundo ya sana ubu omba bina kabugalebu irto na bali bola ni matani tu mai koronumbu house ya akesa kuru matalamba goina koronumbu house toka indalana na balingo gai roba sombutiko na tau ni maimba toka tikiba na itiko ni visa da boga bina ka boga lebo rambo sama tali tunga mai na singa lebo indai na ilaw ni ake sakuru matalamba na bali bola ni matani tu chona tawai bulare mai coconut point na bawalu mai mbua mi bulare inga re ngarongo re bilanga mi uambula zola bina na boga rongo no mai na singa lebo ni kuwa bina boga lebo irna wakandara sama tiko mai na mataka ni kuwa tebi tatambakau mbula binaka weka ramdat mai no sorry do mbula binaka tebi tatambakau ramdat kami ni boy bulare goi inakalo e maduata upu api melekin rau dola bina maya dola bina bole besar na sase matiko mai enduan maramango lebu sarana nona do bitar tiko mai bulang oji kende tiko mai na sana ba kesa kuru matalamba bina bole lebu ke mudone tiko ngori ba dola kotoa im tuwo saturu ne palwalto bay dola bina bole na semana mai Sherry and Momo itararigina dola barorong kota e korobo utai lebu binaka binaka ke sana ila tukutui walu tiko ngango ebusuya e nausari do mandara kene ibalanga udara kai waraka ni tukutuku e non tapanu e tiri karua lebu na mosa e
so enda sa sianga sarangan ikla na dapat menda baka talau taka buka singi lebu taka siapa kaya kapitak neka kuni lo malenga sa tiukin dono menua erau ni buka tingu ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matanggali kaka na tipgina me baka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bayangani ka ng gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gay baka loka tabioka ka na coleslaw surua o tatni Gelago pata na kena pai ng bani kay naman rai. Oya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Erau sarang ano direct message virto giring akin na bitu sa iba bitu tolo dio tolo don limono se o nga wala sarang ali to miko may nanomota na dio maluma Billy Street. Oya e Santa Rosa, California. Erau talang ani rito dilibot ka ni kemu katalo wasing lebu sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono go life insurance policy? Laka kira ni tutana katil kabitu ni okostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Kabi nga ya kila maga nga ya sala ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So ang kaliwara ka tala tunda wala. Kuwertongko. O sayang ko dengo pambinasa. Iyo. O yasar nga buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula vinaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kabana ua keada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua, tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai. O ya na wasa eva walu van dua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinagasartunga toboy, simpang bakaw. Gay way dala tukin ng bata. Koe sarangan kori, sonong una santa pinakat sarangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa nang berata ni baga singilebu, kito sa nang baga kabingaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singilebu sa baga kabi, e baraw tayo ito baga manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to identity, kanay baga singilebu sa baga kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatabuteke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Binaka ba kalevo ng daw siya matikumay?
Pinakabakalevo ng dawaseti ko na nonda to vata-vata na Radio Bulandua Vata San Francisco may kauti kenda vatamai. And the sabo wala kasar niya dawayani na walu sa ngabulo ng dolo na kende wili-wili ni matabu vale na Radio Bulandua Vata. Iya, wili-wili lili sar me vakatoto vatataki kina kende wili-wili na ngwanito kay enovea sa pura-pura. Tuwa na like, tuwa na share, subscribe talaga Mike na Radio Bulandua Vata and na YouTube. Radio Bulandua Vata San Francisco, Mekoti Kenda Batamay.
toka boga oti, pinakabole una sema mai, pinakabole una bogarorongo and radio bulan dua bata San Francisco. Baleta ni kauti kenda bata mai, arasati kongo e bunga nawe kando, te vita tambakau, na numira tauti kona ilawa ni Paula Sibi, ram dat, and no sorry. Kami ni boy, kainaka ni makaresese tiko ya ni nambia uliba ni radio bulan dua bata, nakalo maduata miau bulasia, kelera mbale, ertona numitio keno alibina wanga sake sirina korovatu, na itala tomasi niudabu. Pabulau tunindau keina maramatinana o bananga nemani ramasei ke litia rina korovatu na bolebu Blackstone JB mata bula binaka na bolebu na sema tiko mai na singalebu endai na pale nimbula bunindawa nimbula binaka na tiko na station ni visa kene tiko ni matani tu mai bunindawa kabeni tomuse zola bina bole buna sema tiko mai na bengara be boga dori tiko ngori sabu anu ini binaka tiko ya ni be salania ta andikawa bula naita bina nu tiko ya ni be irana marama kena turanga nasi na be banuanga era bengara be tiko kina gona be sibe botai la ko tinga sabe botai sarangai bura Pinaka na sema tiko mai na singa lebu endai na rongo i tuku na tini karua na kaloko na rongo da talenga na itaki mai na tamba danga ni visa be una isi mati wai na ngai rongo da na tuku ni non da vanua ke na be sai burabura na tuku ni ngito wata ke na nraki kaveni tomuse Howell Road pinaka lebu na warorongo tiko mai kami ni boy pinakabogalebu na bengarabi pinakabogalebu mai Howell Road na namundo warongo tiko mai dola pinaweka kaberi tomuse pinakabogalebu era na marama kina turanga na nasi na be baleni mbula keda sare na nota panua keina be sai bura tara waraka toka na tuku ngo na tambadaga ni visa do mandara kena i bogalangau na italo ni boga bondo suka mai bundi tibi na wabu boga lolo mani samuai muri na rona. When I
o ai muri na rona. E tala noa ni waka wanda suka mai buni tipi na wabu waka loma. E ta wakarongo e na ngaunango ki una i si mati wai. E na tambataka ni visa. Ta kinta baki ke muniti kona ngone buli nanga sini buli. Reke na be komiti ni korni buli ni sa teka bue na madongo. Na ikatolu ni wase ni buli. Dau e hosa sini buli nrenre lebu na beterong en da bedikina. Ia na beterong i kena buli na leitini na takataka. Kebaka sanduka na kenda i rongorongo sana ba nrenre toka. Na ngau na ke tu taraki na fingerprint ni ngone, that's the end of his future. Wakanga na dhuru ina waka college ko itiko na ulubatu. Baleta na ngona sa toriki no na fingerprint, ena lai fomu vito ko e pasi rawata na makani pailate. Nila imbimbi una no na korni bule na senga nindu ona katumba indola bingone. La ko ibalangi vangara dhaka na songo keviwa. Baleta dokila toko ena lesu talimai me make kote ane na nona police clearance that criminal record remains till death. Sindu embo koda. Tiko na non to rehabilitation report kenda to so matalen do nan rawalu sanga bulka bitu tiko pakadada na keni sau. Mena pola mena commissioner ni obisa sa itobo binaka sa leo ni bono binaka sa toko na bokalebo na bono na lotu na mateni tu. But that rehabilitation report pay difference aside from your police clearance and angai solely after 20 years if the child does not reoffend. Kaya baka ndo na leo ni bono ase ngatal ni dala. Then be sa iviti so na turanga so na marama vakatiko na intake ni British Army na US Navy ramay tangi tiko na itumbutumbu. Na luvengo sa velewa yoti sa songo makao na kisi. Ia na da belenga. O ke mundo songo te tiko no nangai warai. O reto na embassy gori. E tiko nga na vetting team ni bebo no anda apply kina. Bole reto na vetting team orto na dakaba tiko na intake na kani British Army. Kangorto we only receive those with no police record. Era pasi tiko na aptitude test, pasi vinaka na veterongi, pasi na fitness level, kake de pastaki. Leila ko mena medical na yoti ni ka kwa na police clearance e na senga ni mboko sa so mina fine va matapelo wai le sta longone le vuli sa rona veterongi na buli nda ponu ni binak ia maroroya na ya danda me rongo binaka tiko e na matani tuke na bonua paleta ke baka sala ko na tamata ni bisa be italianga na lebu ni veterongi se korui andarawat sa nandren sara na kune daga na ba lebu sara na ba rongo tu mai na mata singa lebu indai ne nda wara katiko na tukutuku na non da banua ke ne be sai burabura e na tukutuku me na tamba da ni visa ke una isi matewai e na singa lebu ni ko na lotin do na wanda rongo da tale en do na iba sala membaleta na mbole sa tungo e matanda membaletira na luvenda satini karuana kaloko. Ke mami lewen rau na bulioti mai ratu kanda bulebu. Mami ataya ambelo mai suba na singa ina noa. Mai teka buki na marau takini ambakin donan rau ni korni buli na ratu kanda bulebu school maindela ina kai. Sai karua ni singa ina noa ya teka buya na doana lotu ka ngarabi na centenary ka oson ringi sara na bali lotu e suba na singa ina noa tanga ya dona tayambe. Kara tayambe na loma ni koroturanga e suba na singa lebu e na noa me reado e nikina Albert Park. Go e son kena turanga sara ra se teke bubuli e na tinika diwa pasanga bulu bakadada. Kena 5 sanga bulu bakadada me adoba tiko mai na embakiru na undolu bakadada enda sa tiko kinango. Era teke bumai na flea market ki na Albert Park e suba. Era lewe na mai na dourabo kei na turanga so era sanga se sara tauriti toko era tayambe mai wilikina na iliu ni toni be sanga na parliament minister bogadengu inia seruiratu endua ka tauratalenga na tutu baga head boy kapitani ni timi ni deans mai ratu kandabulebu mai bogarita ko seruiratu na dauni koronibuli ena nona susu mendua na tamatayanga ka leo ni bonua binaka non da bonua. E abulangin do kaikina na noa the Prime Minister Siti Beni Rambuka ka abuga masutira na
turanga so talenga na marama tiko kina me baleta na itukutuku ni veingauna na itukutuku makawa ke ratu kandabulebu ke na nei mami mbole me adoba indai na dui matenga na nona udu ni watu na songo marawa ndua kena maruta kingo e suwa kena be bonu e viti e ado kina na be sai burubura en garabiti ko na marongo me ado basara na singa tambu era tamadara kani obisa era to sa to soeda ke na ibakatang indengende ni non to yan ren rabaki bogam bimbi na be bonu era to kila na be bonu amboron damundamu na buku nimbasulawa tiga buti ko mai nandono mai vesuki na rua na marongo rau duindui I vanua na lewe ruongo na vanua rau vesu mai kin bagayanga taki na boli taki ke na bei botayaki ni wainganga ni bei boga mateni taki sa bagari takati kona tambadaga ni visa ni rato sa to soedake na non to yan ren rabaki ya na buku ni tiki nango na bei bonua mboronda mundamu erto sakilati ko kaya na iliuliu ni wase na deva na police commander southern senior superintendent wate bode ni ruwe sumengo era ulewerua ya era tiko tale bunga endondonu merabangangai karena baka sangangara tiko na tambadaga ni bisa era ni rataro ba indona lewe ni panua na panua ngarbi ataro bakina ke baka era singema ni tiko bua se baka itabi na daga ni bolitaki se baka ngataki ni wainganga ni bebo mateni taki saya tu tiko na daga ngo na bebo no eso kaya do bataka tiko na bebo angangai ka sa tatauna kitiko na non rambulan ng ngonela lai kira na ngonde buli ni sa tika bunda buli na marongo membaleta na wainganga ni bebo mateni taki era sa bebo unge tiko na visa ve kenda na lewe ni bonu enda kila na bebo no era tiko kina o ira na do bagayang ataka se bolitaka na wainganga ni bebo mateni taki ningirian ya na crime stoppers talebo ni diwa kinanggito sa dingitaki o ose kolini sau nandua na konitaraki na lomanibana en bakingo me sanda ubi bakatabulidi na nonda timileo ya bitu ni biti dingitaki alesi o ose kolini sau itutungo na lomanibana bula ni sembera na sota ni bura na Olympics ka bagay dori may baranise yere kaya na Fiji Rugby Union e be ba kurang buitaki na nona daga ke na nona ingu na kautibitian ni melaki rawata na ikarua ni tutu na metali siliba na sota ni Olympics may baranise kaya talenga ni sa nangai boga rawina kaya ningo ni sana bana yang baki na non bengarabi me bogarauta kana non da timila ya bitu kina sota ni Olympics ni ruana ndolo rua sanga bulkawalu mai Los Angeles mai Mereke ya na non randa uwe bogatabuli di na non da marama nang gitolo ya bitu saya si fuli sana mai daba na non na bengarabi ke na non konitaraki na ruana ndolo rua sanga bulkawa na mwani ambakengo kaya Peter Maisie na iliuliu bakatawa ni Fiji Rugby Union ni sanangai kadiba kiraramba ni salala na itutungo nangauna sana bagadengo kina o saya sifuli kalunga tau William Kikau dua na nonda daungito na rakabisau mi mayo Australia ni abuna udi walenga baleta dua na bebestu ya bagayador na sota na madao saoti na non sota na nona timi na Bulldogs watake na Brisbane Cowboys ya erto unro ka bagasar na nona timi na kai vasanga bulka ba ke yono o kikau monroka dua na andaungito na non to halfback na timi ni Queensland Cowboys o Clifford ka kaina kini ya rawan ya dokina ndua na mabolebu kebaka senga ninga rauni na bebeso e boga doria
Matangalioa ke nei totongi en dua na undolu walunan raunan dola. Ia, sakalunga tani sabagan dinan tako kikau na dala en beita kikina. Kasana ngalalakina. Na son na ngada ni vengarabi. Ke na isau ni nona bebesu. Na ke na ibogarau kaukaua. Ka boga e doroa. Abina ka ni sabaga iyo, ka boga dinan taka. Kina besa i wura en dua na nrakira e kotongo na toka lau deba ki Asia mai Vietnam na dangilamba kaukaua o Typhoon Yangi. Typhoon Yangi e kaukaua sarangona dava kaukaua duan beka na lomani amba ki tau dokongo veira e rasa liumai baleta na lebu ni bakadada e bakabuna en Woliku di panua ke na matanitu o Vietnam. Rara musu na duru ni liba ka tabuka na wani beiba saki tega busara tinga mai Hanoi kina vein Buddha kina levein delana kina bei panua tawani baga lebu beiran leoni bandu. Sa baga eduri tikongo endo na bei pangangai ka baga sangarai tiko kinango dua na tamata ka nanumi ni a baga buna na bei bana en panua Kentucky mai merke sa songo na koronibuli na bei ngarabi ka baga eduri tiko kina na bei pangangai na ngaunongo me pangarai manda o Joseph A. Couch yang baki tulu sanga bulu karua kana numi ni okwe boga buna na bei banango ka boga edori boga bei Italia na banango en dua na tolo ni ngauni sala na Interstate 75 ka ratu mabuaki na elewe 5 atika buwe na singa boga rawai na mbongi ni boga rawai ka pana tini karua na motoka ralutua ni kinandua na mbara ni sabu kasanga itika buki na nabaga sasata ki na ilana da ubango o Couch na numitiko ni narawa ni kuner sa da baga dia murikwe tiko na ubisa na ngaunango sa baga sasata kitiko en non ilagolako kasandro tiko kinango kinanraki na itukutukunin raki me da bona bongi lebu en daindai na non da bonua mai viti na uku na lolo tau banga una naunda na buasu na usori korobo serua na mosi na itasiri na dolo ni tai lebu nova na bualiku ki tai lebu na sanora katika buya ni raki na barabi ke imbua en tokalau ke maduata na barabi ke da kaunrobe tabi uni na atu lau na atu lo mai viti ya na bebo nua tale soe na raki mamadan dina ni raraoni tau banga una nauda na kabian daindai bula saratoka na tokalau deba bora na wasawasa batan na mbongi me doba na singa buke lulu ni mataka ya ibiti na ukuna lolo na tau banga una nauda na bebo nua sadabuti o tiani o ya na usori korobo usuba se rua na mosi na itasiri na deba ke imbua na tokalau ke maduata na sana da kaunrobe tabe uni lau lo mai viti ke na bebo nua taleso enan raki mamada en dina ngani nangai tau na uda na kabi me doba na mbongi lebu en daindai na liwa tiko na tokalau deba mbula sara na sona ngauna bora na wasawasa kambatan na mbongi ngori ke menina turanga ke na marama na itukutuku na nonda banua na itukutuku na bia sai bura na itukutuku ningito ke nan raki na nonda bata ke siti veni raturla Isa kuia Elengu senika
You volia back in do nungu life insurance policy? Laka kira ni tutana katil kabitu ni okostita na 2022 o sangir taka sarabiri ni tauna. Kabi ngaya kila maga ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni impera, sengat sarangan impera palilai. In time sarangan mai. So ang kali warga tala tunda warga. Kubertungko. O saya lo bengo kamu binasa. Iyo, o yasar nga na buna, rao sara, sa tiko na pepa se senga, bulo binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa yambaki rowo tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua, tolu walu lima ena kena ituku matai lalai, o ya na wasa eva walu dua, tolu walu lima. Doyan Robina kana maraman naita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra naita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Kursan ba di kata-kata pinakasartunga toboy simpang bakau. Gay way dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singlebu, kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw bagai singlebu sa bagai kabi, baraw tayo ito bagai manggo sanggay to toka na buno ni kana. May namenta to identity, kaya bagai singlebu sa bagai kabi, may bakana bagai sekera, na sui, ikatabu teke, roro bagai lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Garabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walong kaloka na mataka, kina walong kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso pakadadaka. Sendra-kendra kita beka na itos-tos nimbula, kuwa ni lenga sinuingaw-gawa. Nana magi-mai kina programo waro taki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Ruwa na bima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e biti. And a radio bulan doa wata San Francisco. Me kauti kanta wata mai. Nanonda wata ki City Veni Raturala. Amore
So na itala no vena ka wa wa saraba toka na no na ne mami songo tiko mai na Albert Park na bulio ti mai ratu kan dabulepu. So na itala no vena ka ki mami rongo dar tala no toka so na ngase na non randela ninga una mai ratu kan dabulepu mbau dua talenga na itala no ene inia seru ratu na non da iluliu ni Tony Besanga na palimende minister boga dengu talenga. Urongo da toka ana tomon rato na kambunin de laikande kami urongo da toka ana noa endo na itala noa ne inia eno na tala nota kana na non rato wa boga muri ana mata serengo na kambunin de laikande na dua na sere no gombula ko atu boga tangane rato anga ikana kuita taudo ko mai rato kanda bulepu ni rato ala kilanga seretiko ena dua na porno e boga tambui anondo na merato satiko ena non rato undu imbure merato samode ela itakatiko na langa sere rato ka ni ana mata sere kambunin de laikande rato anga ikana kuita taudo ko na lewen kambunin de laikande mai rato kanda bulepu ena singa rato atombokina na boga lebu tiko na itukutuku vinak ta boga vinaka vitori katinai mai na tukuka vinaka boga lebu na rai tiko ngo ena kabini singa boga rombuka Ibosota mea dava sarati ko ngama ena moani madawa ngai matakani kuasa basi katuna nona itukutuku na maramango wakambula tiko mai kata vina katuna nraki ena tukuka sabo toka ya tini na miniti me rua na kaloka ya boy tini na miniti me tini karua ya tukutuku mai kina na maramango tori kambula vinaka boy lebu na sema tiko mai Naomi rambuka wanga Naomi senidona na itukutuku e kanga o sarasara tunga yani vinaka boy lebu seru mata kiviwa Arnaandra kai pasi panene lebu bula binaka binaka bo lebu na bekinta pakitiko mai na sika lebu endai bula binaka ngonga di Saitoro San Rafael mai California to toka tungonan raki nengaravita binaka bo lebu mai California sana bo sartungango e sibina lima na ruasanga bulu kalima na miniti ya kabitiko ni singamoniti endai Pinaka boga lebu, chane tabai, pinaka boga lebu na itukutuku ni nonta panua. Rongo re, ia pinaka boga lebu miau inga re bironga. O ia ge miau. Pinaka boga lebu ni totoka tunan raki ve rotona ilawa ni Saitoro. Simeonia Heiga. Bula pinaka nawe kangu, salaloma tueni we kemuni mai kumbuna hiwai. Ia pinaka boga lebu sara. Na sema tiko mai na singa lebu inda na dua na ngauna leka ngoenda na ngai boga rongo tali tunga ve Reverend Lal Mohammed. Yanga tiko na nona itukutuku na singa lebu inda dua na kena iboga langau ni sa siwi tongo na tini karua na rosanga bulu kalima na miniti and radio umbulan dua vata mai San Francisco kena ngauna eviti. Oh, no.
soso enda sa senga sarangan ikla na dabu menda baka talau taka buka singilu utaka siya buka kapitak ne ka kuni lo malenga sa tiukin dono munua rauni buka dingo ikimunio waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na vei matangali kaka na tibgina me baka na karitoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda baingani ka ng gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai buka loka tabioka ka na kauslo surua o tatni kailangan ko na kena pie ng bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Era sarang ano direct message virtu giring akin na bitu sa bitu tolo dio tolo doon limono se o nga wala sarang ali tumiko may nanomota na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. Era talang ani rutuli dilibata kan na kemu katalo wasing lebu sa wanga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono life insurance policy? Nakakil na ito tayo katil kabitu ni kostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna kami nga ya kila maga nga ya sala ko mana check sengat tali ni biara sengat sarangan ni biara paling lain in time sarangan mai so ang kaliwara ka tala tunda wala ko tungko o saya lo dengo kami binaksa Iyo, o ya sarangan buna rau sara sa tiko na pepa se senga bula vinaka se tobi mate kambani duan nga kana soma mena claim na lomni rosa nga bulu kabana ua keada na lenga nisa ya mbaki roa tina policy text mai kina wasa eva walu ba dua tolu walu lima ena kena ituku matai lalai oya na wasa eva walu ba dua tolu walu lima doyan robina kana maraman naita do samba di ba kusa iwe Yandra naita. Kita sili katalau mande na Orange Lounge. Maleka. Gurasan badi kata-kata pinagasar tunga toboy simpang bakau. Gai wai dala tu kinambat. Koe serengan gori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Keba kita sana berata ini bagai singelebu. Kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge. Katalau bagai singelebu se bagai kabi. E baro te itu bagai manggosang gai to toka na buno ni kana. Mai na menda to iveniti. Kena bagai singelebu se bagai kabi me bakana bagai sekera. Na sui. Ika te buteke roro bagai lolo kei na vida tale. Gira ramo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge. Tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamari ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge. Tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Na nonda wata kei City Veni Raturala.
mate wale na bosota kadibaka tuna onga veneu na tolona. Virtona do vingara vimena soba ni viri kawa ni tambadaka ni ovisa. O irana kasini lotu eliu da usoli non ritutubi ni rasaba ka dengo. Ko emba kana tutubi a kolo takali sumo leiti e leisa na ngona rosabi talatalakina. Sando buga doriti komai. Lani abuga doriti lengan mador saoti e nambosse ni koni verendi suba. Ia daunga isoli nga na ngauna ya. Sanga ni soli koso, sanga talanga ni onre koso na tutubi. Ve Italia nan raki. Darunga zaman dana kena itala noa, ve na itala tala Lal Muhammad. Ono kutigo mai singa to se bata nakada ka veo nga se Lucas no taga ba. Lako. Oke chico no ben sindo Vandenberriau. Lako vasangra no mula no ngonsa lako lebe siko. Mongi se singa, kata na singa se lio mena dava. Se tau na uda, oi ko mola ko chico na. Kendango tau nga bango na uda sa tutubi. Na tutubi ngai solinga ngonum retirement. Kuala teman dan tutubi. Praise the Lord. Ya. Zakaba na inaki ni kalau. Atuma laga may nakalaw naka. Menda zagalaka. Lebale siya may nakango. Araw ta na bula ba wele. Natamatang ando ba wele sindo zagalaka. Tugin nga. Do zagalaka. Nalingay sindo zagalaka. Enan ramdabua. Nasyang bawi kundo ng buliman rai. Na panikia ke manda ne sin rawe ko. Keto mai lau keto kilachunga na panikia ke. Naka. Lai tala Lal Muhammad roto mai lau erto kilachunga na panikia ke. Nano mana itutubi enanga istoli ni sawo tina dakadaka. Pinaka bukalip sarana itutuku ya ve na tala Lal Muhammad na singa lebu enda ba kuriatiko na ibukalanga wesoni non da bogorong de singa lebu ni ko na radio umbulan dua bata San Francisco ni kauti kenda bata mai sate indo madara kena ibukalanga u. Kualangulearan Savale kemenadrede Songombula.
Senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda toka kana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tona senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kanda u dren na tutu beto seaki. Erto satu waka rao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladeani na nomni boli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwan 21 saivarua. Merto bakarotaka katalada mai na nomni boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Viwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni Viwan 21 saivarua. Erto ngarap talangan kena lewaka suburi ani nanomu yaya. Mai na nonderto stoa kena nomu mate ni katumba. Dendram beka nangola ni kibal ni lote no puko ni oso pakadadaka. Sen kita beka na tos nimbula. Kuo ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kena programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu benua. Rua na bima manione na kabini buku lulu be Kemando California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu be Kemando biti. And a radio bulando wata San Francisco. Mekauti kanta wata mai. E na muna ngau na lewa ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka buka singi lewa taka siapa kaya kapitak ne ka koni lo malenga sa tiukin dono bunua e rauni buka dingo ikimunio waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na wei matangali kaka na itibigina me baka na karitoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonta baingani kena ngamure na kaka na buwa malangin me baka na steak gai wakaya loka tabioka kena coleslaw surua that me Gelago bata na kena pai na bani kay na manray. Oya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E raw sarang ano direct message virto giringa kina bitu sa bitu tolo dio tolo don limono se on wale sarang alito miko may nanomota e na dio maluma Billy Street. Oya e Santa Rosa, California. E raw talanga ni rito dilibata kaya na kemu katalo wasing lebo sa wanga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Binaka bakalevo nandau sema tiko mai. Binaka bakalevo nandau aseti ko na nanda tu vata na radio Mulando vata San Francisco may kauti kenda vata mai. And the sabo like sarnia dawayani na walu sangabulu na undolo na kende wili ni matabu vale na radio Mulando vata. Ia e wili sara me vakatoto vata taki kina kende wili na ngwane toke and a vea say pura. Do na like, do na share. Subscribe talaga Mike na Radio Mulando Vata and na YouTube. Radio Mulando Vata San Francisco, Mekoti Kenda Batamay. Ura, la kodurumi kaumbu
Ya, na boleh sangat ni kelas na bagai be na bala pun ngau ni sala. Era tu lagu tio kina ngwento ni lawa ni nema ni ramasei ke kele rambale era tu wanu ni vinaka tikuma era tu toso tiku e nandua ni lako e nandua na freeway ki Nebraska ka ngole sobu tiku e Texas merke. Wanu ni vinaka tiku e ni kembala pun ngau ni sala do na numi tiku e ni ene radio bulan dua bata San Francisco ni kau tikenda bata mai. Tamai aseratu isa na ser makawa. Iyo. Katelanga mo ko ini reliku totoka na sere. Ya bina boleh buna bora rongot ko mai metu sela longan ni mode. Bula bina ka turanga tau, bula bina ka metui. Bina ka boga lebu. Bina ka boga lebu na sema tiko mai bata ke moni na wekanda ni tikongo ena be bono e sobo erto tiko kina na ilawa ni J Tomukamba. Ni J Tomukamba dola bina riki. Bina ka boga lebu. Tarna dola bina ka boga lebu na sema tiko mai na singa lebu indai sembaka dola bina weka na ka boga lebu tuna tiko mai bina ka boga lebu na kena boga sukai tiko mai na kadi baki boga iboga rau totoka boga oti lisa lambutanga bulare miau bulare inga re ngarongo re vironga miau bula en tarna bini ua tau ke tabea bula binak Sabaga bina ka boleh bunin tabi sema tiku ni singa lebu indai kanda waraka na itukutuku ena non tabanua ke na be sai bura ena liu tiku mai na non rato itukutuku na tambadaga ni bisa men boleh kenda tiku ena iboga saleso ena non da beta tau na kinga baga bewe kani semberni ado ina lawa semberni ndua na kena itukutuku mai na tambadaga ni bisa enda sa rongo da tiku na non rato iboga sala sona bukan nanu sona boleh salah bata kai tiku mai en singale wenda dan rongo to tiku ya ni beran ni rongo to na tuku na non banua na tuku na besa ibur na tuku ni gitu bata kai nan raki en singale wenda indai wa nan dua na kaloko Nui
Ai ulong bale da bambeka. Ke wesa lebu ni wanga tona wai kaula ke tabua na banua mbila mai tabua lebu. Pina ka lebu ni sabo tokango lima na miniti. Ki me ono na kaloko Santa Rosa. Kabo lima na miniti men dua na kaloko na nonda ngauna mai viti na singa tu city andai singa moniti tiko na nonda ngauna Santa Rosa San Francisco. Pina ka lebu dola bena turanga tau ni tukuni tikumengo sibo tora duan tinga wara baka kina be kemuni na kando ni sanga sema ro tiko mai na ngong da wara kan tuku no no da banua ya menda wara rongo manda be una isi mati wai na tamba da kan yo bisa ngai bada ba manda ni reto sa kambata nambani buaka na da bangayado dona kisi ke to alingarava e torla dorvor to kambatan dona baini buaka to ba matia no buaka kadi to kaya no to ke ni buaka kem do kilangor no buaka chiko lo iku sen ke bonongo kem do kilani dalla kanto da kaba chiko lo sen lewa saka de bena kisi so me bena kisi o sin kilan o asen tu be ona list no to kisi kango kaber to boys mai do kilani dalla se anke to sin dalla ke la ko lo me andur na matai maramani lewa o sababu naka kwa no reiso mo kwa no milaulu mbale to kwa na ron to da bali le meni to tukuna na kandina awasi nama kana karto ale ka eloma sandu ro matai ba madala ta kana da ndo ba mate ki na buaka e una lu ben tui nongu tutu na tui ni bonongo au le wana buaka au le wai kwea o kwea sini kai bonongo kwe ba wa chinga miki la kona kena karua ba madala ta kana da bos ba mate ke na buaka ka ko nungu ratu e ngone be no na ratu ko e bosa utia e ona kai bonongo e ulewa anga ya no kena katolu sa sikina leni wa bosa ba binaka ko ni do sombo ka ko e nungu nana na nganen ra no ratu wa yo ba sutura ngai korongo kena balmbale ana ka ke de utara e warindu e ra no bosa kina na lawa e didi nga no na didi law is law ni taraba ka taon do ni ndo ni yaya se ni nomu rachaji tu kinongona lubenda offense of theft takes and carries away without the owner's consent 9 to 15 years imprisonment te tona kina be kenda to ya na singo ya na to yang ga itau be tui be liu ni abusa balete ni aware ni babu lider to ke o tu ranga mo ba ka tu ranga oren tu ni koya oren to ka turanga e marro na tamata bulangi e marro na yau ni banua na ibabu bulia ya na non do no ngone me baka bulidi baka do dono en rauti ko nan do dono ni ngone e senga ni ndua na non do dono tu ki o ko me lawai ko bati ko ya o ko ni duri na matamata ni ko rivuli align his hundreds of rights to the 100 school rules ni duri lo mani koro align taka na non dono kina lawa ni koro ni duru ki bal lotu align taka non dono kina lawa ni lotu ya na buaka sanga ni nona na iliulio ni abusa na bani buaka sanga talanga ni nona na iliulio ni abusa na butako nga ya to baka bina kandana raw ni dokana lawa dokana be ka era viritu kinana be ka me baudi kenda me maroro ikenda na be ka so na be buke baka enda baka dora dono na non dai tabi ni be buka buli dine tumbu be ira na luenda ka sati ka buta litiko na buli en singa ni ko mai viti na baka nu ni be naka be kemni na gasini buli be kemni na tumbu ndau ni be susu ni ra baka buli litiko baka be naka na luenda me ka ku na bula be kalawadi na itutu baka turanga itiko nga na itutu baka iliu ni abusa etiko nga sanga ni tau kenikina na buaka se nambani buaka se ndua na leo ni bonua etiko en bonua e vengarabi ka veli utaki kina buka bonua en dua salumuti me vengarabi kina tabo bina bina katiko na tambada da ni visa ve una si matiwai ke na bole etiko en abukunda satala nota kitunga mai na be kandina en baletan maroro ni lawa kina non tambula buka bimbina itauke en ngaun bole en da durumatiko en da indai. Sandu na kaloko.
En rau wakan rau na bulioti mai ratu kanda bulevu ke mamia tiko e na noa e na kena songo ne karua ni singa ni songo e na madongo e wakan na numi tiko kina na embakin rau ni kore ni buli ke mamia susuki na mendelai na kaikai mai ratu kanda bulevu. Sa embakin rau a ratu kanda bulevu. E na karua ni singa e na noa a tika bua na singa tambu e na lotu e na centenary e na noa ni karua ni singa ra tayambekina na bulioti. Mai na flea market me ado sara mai na Albert Park mai na flea market ra tayambe tiko mai ai so na kena turanga ara se buli mai ratu kanda bulevu na tini kadio vasanga bulu bagadada 5 sanga bulu bagadada ke na be tambe ambaki mai kimuri me ado bana ambaki ruana undolu bagadada ra tayambe tikongo na non randoka ka marautaka na be susu ni kornibuli ara tamai kina so e rangole mai bonuatani so e rangole mai na be saibiti tale so me ke mami mai marautaka bata na singa na no na Albert Park na embakin rau ni kornibuli na iliuliu ni Tony Besanga e na palimendi ka ministra bogadengu talenga ini aseru iratu o koe ya ambau taura na itutu waka head boy mai ratu kanda bulevu ka kapetani talenga ni timi ni Deans mai ratu kanda bulevu. Duana kana no na marau kala ki boga reita kayani na veisusu ke na dau ni ratu kanda bulevu e na nona mbula. E kaya Prime Minister Siti Veni Rambuka ni sa tungo na mbole be ke mami na bulioti mai ratu kanda bulevu. E na maroroi ni Vanua ke na maroroi ni tukutuku membaleti ratu kanda bulevu na kena imbole dui matenga na nona udu ni watu ke na nei mami sasanga na bulioti me ke mami ba kaomboko taka na baka yanga taki ni wainganga ni beibo mateni taki na nonda Vanua e na tomanitiko e na madongo na beisongo e so ni marau membaleta na baka na numini ambakin rau ke ratu kanda bulevu melakia da basar na singa tambu. Era sabangan katutaka na tambana ni Bengarabi ni tambaba ni Visa na non rayana rabaki membaleta na wainganga ni bebo ng mateni taki. Era rasa tikabu o Tonga na imboranda mundamu na bebo nueso membaleta na wainganga ni bebo ng mateni taki. Na bonua sakilaitiko ni tiko baga lebu kina ka baga nga takitalinga kina baga lebu na wainganga ni bebo ng mateni taki. E rau vesu rau lewe rua mai nandono mai e na madao saoti kara kaya na uvisa ni rasa toroeva ke na non ren rawaki na be bonu eso e rau ni durumi na vale e rau talenga ni rakirei na leo ni bonua kara tarovi e na bonua era toso tiko kina se na bonua ni lakadaka se na bonua ni Bengarabi eso e rau ni ratarovi me ratarongi se buka sangarai na wainganga ni be buka matenita ki tiko beira sana rao ni buka edori na tiki nangwa ya buka edori menan dono mai raubi sukine lewe rua e kaya na iliu ni Bengarabi ni tambadaka ni Visa e na wase na deva senior superintendent wate bode ni orau na besungo e rau sana waraka tiko na non rau beila wai e kaya talenga ni sana bangang karota kina ren rabaki e na be bonu amboranda mundamu e rato sa nakita wotitu karato sa Tonga wotitu me tosokina na non rato Bengarabi kina ren rabaki e bogarita kamai ni sa be sureti be ran lewe ni Vanua ke kenda menda be buke ke bakainda kila ni baka ngata kitiko na wainganga ni bebo nga matenita ki na bebo no eso bata ke ira baka ngata ka me tukunia ni kina tambada ni Visa na taleboni diwa kinangito sa dingitaki o se kolini sau me na Bengarabi ka bebo ka tabuliri na timile o abitu ni nonda Vanua na loma ni bana mbaki maingo me baka rauyani
kina sota ni Olympic Games mai Amerika na mai Los Angeles na rua na undolu rua sangabulu kawalu. Wakarita kana iliu ni matambose ni songri rakabia na nonda vanua o Peter Maisy ni veiva kurambuitaki na sasanga ni kolinisau na loma ni vanga na bula ka toboleki na membiu tabata indua na time me kauta na yada ni nonda vanua kina sota ni Olympics mai warani se. Wakarita katalenga ni ra sa nanama kitiko sasanga nei kolinisau na loma ni vana yang bakingo me tuvaki nendo nei tuva ke ira me rangito kina me ralaki bagaita bi kamata taki kenda na sota ni Olympic Games mai Los Angeles na yang bakiru na undolu rua sangabulu kawalu. Ya, nanda we bakatabuli de beira na marama na lewe abitu saya sifuli sana bakadabara na nona konitaraki na bula Disemba na mbakingo. Kaya Maisy ni sa bakadoriti ko na beibosaki kay fuli me rawa ni kadibaki raramba ni salala na itutu bakadawi bakatabuli de na gitole abitu beira na marama. Na itukutuku mai Vanuatani wakarita ki mai kina nindua na daba kau asara lamba tikongo na toka lau daba ki Asia na Vanua o Vietnam kaya dana na Typhoon Yagi na rangi lambango kena ngai kau andua mai Asia tau doko na loma ni ambakingo lebusara na bakadada ramusu na wani italiboni ka dada buka na sala ni beibosaki ka boko na liba ka mai mundu na bengarabi na beibanueso na kau ni langilamba na bualiku ke Vietnam ni sa lenga na sala ni liba sa lenga bakakina na kau enda ngandrebi me bakaukina na itukutuku kaya do kina na bei taratara teka busara mai Hanoi ka aya do saratiko ni kina bei Vanueso Volkata na bambale ni bei kaulelebu ke na ngaunisala na walubu ke na bokadada aya do tiko na ngaunango na Vanua Vietnam. Songo na bei koronibuli mai Kentucky baleta na non laki vana eke endua na turanga na Singamoniti ka edo tikongo mai Kentucky ka sa kune kina na tamatango sa kune na edana kena itukutuku Joseph A. Couch yang baki tulusanga bulu karua ka singemi ni Vana laki rana lori kena motoka era didi tiko na Interstate 75 en dua na ngauni sala baka yang ataki wasoma bagarita ki mai ni o kuengo abolia en dua na nonan takai na AR rifle ke na ngasauni takai ni o titiko nga en dua na ngauna leka sa baka yang atakasara ka bauti ni tiko na turangango en dua na Vanua mai Londoni mai bola tangane ka rasa pangangai tu kina na ubisa na ngauna go kinan raki me do bana bongi lebu endai na nonda Vanua mai viti na uku na lolo atau wanga una na uda na bua suba kina usori korobo se rua na mosi na itasiri na dolo ke na bualiku ke tailebu na sanora na deba ke mbua na tokalau ke maduata ke na barabi ke da kaunrobe o tabe uni na ya tulau lo mai viti ke na be Vanua bole kata be Vanua taleso en raki mamada ka na kai tau wanga una na uda na kabi se ua na wasawasa la kimbula na tokalau deba batana mbongi ngori ke moni na turanga ke marama na itukutuku ni raki na nonda Vanua viti ke rotuma na itukutuku na nonda Vanua na itukutuku na be sai burawura ke ngito na nonda vata ke City Veni Raturala. This how we handle the patient. Era que redunde,
more than I can. JJ's Food Shack. E tiku kedi kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tabioka. Na kakana boka malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Na kari toa sa wadha badina na keni kana. Kaya tiku talangana non to specials and lomo ni madhawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bunga tale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy James Street, Santa Rosa, California. Era talangan rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundo limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me voliam back in dono life insurance policy? Nakakira na ito tani katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila maga ngaya salah ko mana check. Sangat tali ni pera, sangat sarangan ni pera paling lain. In time sarangan mai. So ang terliwara ka tala tunda wala. Kuwertongko. Au saya lo bengo kamu binasa. Iyo, o ya sarangan buna. E rau sara. Sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa e mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai. Oya na wasa eva walu van dua tolu walu lima. E sengan dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiku nindraiva se senga ni waka motoka kandau drena no te beto seaki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nung ni boli. Rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua. Merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Viwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwa ono toluwa diwa ono saibarua. Erto ngarabatalangan ni kena lewa suburi ani nanomu yaya. Mai na nondra tostoa kena nomu mate ni katumba. Na nonda bata-bata, kay City Veni Raturla. Mundre mai langito kalau enak kena seraka
Ongo na rongo may wala ni Songo and a radio bulando vata San Francisco. Mekauti kanda vata mai. Sa tega butiko na singatambu na madongo na Songo ni bwana nomini ambakin rau ni korni wuli ratu kanda bulebu ya eviti. Ia be kemondo na kanda mai San Francisco ne katini katolu ni September ya na madongo. Mua ni marongo. Songo ni bwana nomini ambakin rau ni korni wuli mai ratu kanda bulebu. Na lima na kaloko na kabi kina tini kandua na bagay doritiko kina na Songo na Holiday Inn Express Suite tiwa dua bitu lima mba West Stockton Boulevard and Elk Grove, California diwa lima bitu lima walu. Bagay doritalit ko nga na bula katumay na nomondo katalau masu na lewe ni ANCF Cell Group 2. Bagay doritiko na kenailoku kawalu ni singa ni bula okotoba na bula katumay na 225 Pacific Avenue Santa Rosa. Ada baga vinabinaka ni rawa ni dangai be tukutuku ni tagatiko yani. Na katalaungo kay na masu na bagay dori batatiko wono na kaloko kina songongo me rawani komuniki na endua na nomuni bondo na nomuni lako sa bagana matatiko kina na nomuni songo lotu kay na nomundo mata masu na 225 and Pacific Avenue, Santa Rosa. Agora na tukutuku, kay na irongo may nanonda bali ni Songo. Nanonda bata, kay City Veni Raturla. Ni wasoti au tuongu wararama, meu sereta ko mandaya sailo ya salilai tue nota bitirarama. Oni wasoti
Anu itangana seroya ni mbau ni mati ni mbula buana tuirara lebu mai na bosai. Mbula benaka na tuirara lebu mai na bosai. Ora itake mai ni bo di koto ni bo ni tawi mate. Ia benaka bo lebu. Eke muni kete talanga na mbikai koto ni bo ni tawi mate na nonda banua ni mbula benaka. Anda veisa mati tiko ngangoi na radio mbulan dua bata e San Francisco e kauti kenda bata mai. E na nonda bata bata. Zola bina arigit. J. Tom Kamba. J. Tomu Kamba. Binaka bo lebu ina itau kei tabea. Ni mbula benaka. Billy King sayandra benaka. Ke muni na wakanda ni sema tiko mai. Enda bei banua ni dhaka na bolau. Bei bale ni bola bola. Do mbula benaka na wakanda. Do warorongo toka mai Laudala Beach Estate. Binaka bo lebu. Na tambani dhaka. Do sema tiko mai kina ke lisala butanga. Bulare lisala. Wabina binaka tiko endi be ke muni metu isela longa ni mode. Bula binaka turanga tau. Wabina binaka tiko ke koini raliku. Koini raliku bula binaka tamayase. Bula binaka. Ke ratu na toso tiko ngori. Na freeway ki Nebraska. Ene loko ki Texas. Na loko ni nema ni ramasei ke kele rambale. Wabina binaka. Nuita kini dau magatiko nan rakini be to soeki mai keri mendaroni aton buleani an non dei lako sa sivito ngono na rosa ulu ke vitu na miniti Santa Rosa e viti sa sivi nan dua e na rosa ulu ka ono na miniti ngoin dona kene bolanga.
E senga dina ni kara rawa na dhaka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda tō kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. O e kenda tōna senga tiku ni nreiva se senga ni waka motoka kandau Dren na te tū beto seaki, erto sa tū wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto taladeani na nung ni boli. Rawa sara, we tartarangayani na taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saivarua, merto wakarotaka katalada mai na nung ni boli, ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni 221 saivarua. Erto ngarama talanga ni kena lebo semburi ani nanomu yaya. Maina nondro to stoa kena nomu mate ni katumba. Dendram beka nangola ni kibal ni lo tena puku ni oso pakadadaka. Sen drakin beka na tos nimbula. Kua ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kena programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo na bima manione na kabini buku lulu bei kemundo e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e biti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanta wata mai. JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani itu na bundi nan dalo si tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak baka loka kena coleslaw. Na karitoa sa wadha badina na kani kana. E tiku talanga na nondo to specials and a lomo ni madawa. Dau tamba and a Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manrai pai ke na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato saray ni Kinavato. Giritirato sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na nonda wata kei City Veni Raturala. Tao kilangin sa banua. Samba si kalawani bulu sana kabuta. Kalu sambula lawani ngaula na mendo na seni ko. Que usando muda. La wani me que me sasu. Que me sasuka. Ya bunua ko amua se buni mano baka tambera. Sindi basi bika basi ni manu wa bana se utala uala bulu kuro sabura 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 bura ma sabura 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 bura ma linde le ase me sama somo kina me kina ruwa sana romo dia bura. Isso que ni me que usando
pinakabugali busara. Sangga ito nga natalan ron rumah ini kere-kere na bukan bula na bagayan ra pinakabugali na sama tiko mai bueni de bai bula pinakaweka bula pinaka nabi tala ingerea ni bula pinaka ngongai muana tonga rewa pinakabugali sarong oda tiko na ital no ni kai soara kai ni siki soara kai ni senga ia na kai nga ina no mundo ndela niabu sa toka bagauti na kena sere salanga ta tiko ngoi bunga do bula pinaka la sarusa toka ilangi nakabagalebu na sama tiko mana singa lebu endai sayang abagalebu sara na taleboni kon na taleboni be kau yaki nga enda pakai ngata katingo sambo lia do be rana ngone lalai ni sambo tu talenga na no taleboni be kau yaki iya na taban be kana kenai naki da bororong obe nei talatala lal Muhammad kila ndo na kau rede chungo na ba wele go sa ba wele takendo setani na da mungo Hai do sa ngaluci. Ada mengko. Telepon mai be. Telepon di dengan telepon kondon di bais ngani setan sa solibekan. Asengana ganggo sa asengana bula. Ya lingana telepon ni. Wow, saya lina bula. Ya kep kaya liu cisu. Sindo naka. Me ko aku ni ya lini tu telepon. Benar apa? Telepon naka cikolom telepon. Lagu cuma na phone, lagu cuma na Facebook, lagu cuma lemu na ka. Ngai bango cuma na linga mo zawiri cuma bango, zawiri. Lemu ni zawiri na linga mo bango, na nu mau ikut talanga na zawiri cuma. Beri zawiri era baga zawiri tai kanda tiko na taliboni sala ya zawiri na ngone sabunga talanga na lenga imbas ke kina. Ya, da sanggangara uni baga binak. Sangkangkara uni sarbo binaka boleh bunai tala lal Muhammad na nomun ni taki-taki na singa lebu endai na bitala ingerea oi indonga na matan rendre ne lebu sala ko tumengo bina bitala ingerea bina boleh buna semati ko mai na singa lebu endai ndara ba kurietiko na nonda ngau na gomele kedo bana ruana kaloko darongo dana ulu tangani tuku na nonda bonua io seboti ko ndona rto iba sala mai tambada ngani visa ke una isi mati wa ingo na radio bula dua bata San Francisco e kauti kenda bata mai
me volia mbeka in dono ngu life insurance policy? Laka kira ni tutana katil kabitu ni okostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kabi ngaya kira mother ngaya sala ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara balilai. In time sarangan mai. So ang kali wala ka tala tunda wala. Kubertungko. O saya lo dengo pamilaka. Iyo, o yasar nga na buna, rao sara, sa tiko na pepa se senga, bula vinaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma may na claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua kayada na lenga, nisa yambaki rowo tina policy. Text mai kina wasa walu van dua, tolu walu lima ena kena ituku matai lalai, o ya na wasa walu van dua, tolu walu lima. Dendram beka nang wala ni kibal ni lo tero puko ni oso pakadadaka. Sen drakin beka na tos nimbula, ko ni lenga sinui gawa. Nana magi mai kina programu warotaki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Rua vina vima manione na kabini buku lulu bei kemundo e California, vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e viti, and a radio bulando wata San Francisco me kauti kanda wata mai na nonda wata kay City Veni Raturla Yo vinaga boleb darongo zamadango na itukutuku mai na tamadani visa ke una isi mati wai vinaga boleb na nomuni se mati ko mai na singalebu endai dana bogoro e kanda na ngai rongo dani itukutuku na nonda banua ke na via sai wura e kalau ngata na ngone e soli bua e lima wala nga na miniti mai ve nau ke ngei kalau ngata na ngone kente tonga kilei kwa ngande to dhunru ko embogi bango to kilai na time me mo de kina se warai ndon raw na pasende na mbula ni ngone mena mbaki lima kina tina ka walu sanga bula pasende no na kilei kwa yongas ni buli chini ka walu la pasende no na kilei kwa na leo ni korro na bisanga ta na bibuno ke denga iwa e ruanga na pasende anon daru kilei kwa na itumtum ke o vekila na mbula ni ngone ngai ko ribuli girmo ko ngas ni buli ngai kende to ngai girmo ngas buli tu ni mayo ke tu ni mebe o tu sela imbutak ora yo tu sela tiro imbutak e ora ni mbutako tu sela e dua mbutako sanga ni madala Ian sa kambimbi na non davita tau na kibira na luventa ni rangole buli sati ka bua na madongo na buli ne katoli waso sini buli mai biti e nuita kini enda sabe se matitiko buka bina ka kina tambada ni visa ke na itakitaki eso enda rongo da tiko mai kina o bula buka tolo sarango be mada malungu buka rita katiko mai na maramango wa buka madala takatiko en mada sauti na nongunga sendibuli na takadaka ni kakamburaki mada malungu sa tikongo emerike nona itukutukongo mbula vena katau na nona abuka tarongi o Reverend Lal Muhammad tukunoko ya ni otamana ya sudu mai lau kabuli mai na andi mao pa secondary school mai lomaloma mai bonombalau sangai matata ni o Reverend Lal makumbu isunda ia Pinakabagalebu sarmal, pinakabagalebu na sema mai na singalebu indai maruta kana no muni basi katumai. Mami habital no tai community ko na madasao ti na takataka ni kakamburaki pinakabagalebu na tiko mai na singalebu indai. Toso tiko na nonda ngauna en bulan dua bata San Francisco na singalebu ni ko mena daba na ruana kaloko. Kau ya mai
Kagai Jisu Nanadina No Nananga Ke mamia songo ni suba na singa na noa en rau bagan rau na ngone bulioti na dauro ke na turanga bulioti mai ratu kanda bulebu en e karua ni singa ni songo e suba me baleta na bagan numini am bakin rau ni korni bulim ratu kanda bulebu mendelai na kai kai en e karua ni singa ngo ni bagan numini korni buli rati ko kina e so kar se duru e korni buli na tini kadio basa ngabulu bagadada 5 bagadada me do banem bakiruna dolu bagadada rataya me mai en lo mai suba me na flea market me en Albert Park ka ratiko kina ibunga saratalenga nangon ala kibe to maniani kina be ra nangon ne buli ndai so talenga nanga sini bulioti me bakata ki irana na kena ngase saya do era roen so e wakata ki a mini a singa una bo una turanga ni lawa paka dengu kara lakitiko o kakina na iliu ni toni be sanga ini ara seru iratu o koya ka bau head boy ka kapitani talenga ni timini din sen no nangauna mai ratu kan dabulebu rabaka do takana be susu karandonu maka mai delaina kai kai e bagari takimena tambada bagani visa ni erto sabanga ngazo takana no to yan ren rabaki en nabuku ni wainganga ni be bo mateni tak bagari takimai ni erto o ya bala no visa en be bonua bole katisuwa ro tombo karo besuki na rua ro sawa be le waiti kongo erto kaya na tambada bagani visa kena liu ni Yovisa e na iwasa na Tokalau, Senior Superintendent, wate bode. Ni rato sa binakata me dabe buka na liu ni Banua. Tatukuna ni kebe rato no visa ke baka inda singa maindua. E baka yang ataka e bolitaka se be botaya katiko na wainganga ni bebu amateni taki. Kina I tukutuku ni ngito, e wagarita ki mai ni sa solive ostea kolini sau na itutu bagandau e bagatabulidi na da timilewa abitu ni biti me doba na embakirua na undolurua sangabulu ka walu ni bagaya ritale na sota ni buruburu na Olympic Games ma Los Angeles mai mereke ia na kene kasa e sai fuli sana dengu na bula o Disemba na numi me sana bangarai endua na kena isosomi me ba kuria ni na bengarabi beira na marama en sot ni lewe abitu na be sai burubura endua na langilamba kawasara lamba tikongo mai Vietnam ka saya do tiko kina na bagadada sara bagalengai bagalibusar na lewe ni Banua na buku ni Typhoon Yagi ka lamba tiko mai kia na vida na singa sawati rara musu na wani liba da buka ka ralutu na bebu ni kaule lebu ta songa na ngauni sala walubu na bebu diwai ka bagarita ki mai ni rasa sota ka tiko na lengai bungasar di sa bagalengai na non rabale ke na non reitei. Na merda bati Kongo, mai Vietnam merto sa mateki na rua sangabulu kandua. E tuku nin raki, da bati ko na bongi lebu indai na non da Banua, na baga tulolo na lamalangi tau banga una na uda, na bua suba ke na usori, korobo use rua, mai na mosi, na itasiri, na dolo ni waliku kei tailebu, na sana ora, na deba kei mbua, na tokalau kei mazoata, na barabi kei da kaunrobe, tabi uni kei na bi anu wale kata wiliki na naya tulau, kei naya tulo mai viti. Na be bonua tale so,
na dau makanan raki tau bangau na nauda se ua wana wasa batang-batang ng bongi na wai e mirroring at rotua mat koa ai ro tekne ausnet net la le fayeksia me rotu mani bula benak sa bo rongo tunga ke mani na turanga ke na marama e nei tukutuku na nonda bonua na ulo tanga ni tukutuku na ve sai borobora nang gito ke nei tukutuku ni raki na nonda bata-bata ke siti veni raturla Nongo vanua unandao dhimbitaka Wainimboka levu na ya sana Na ilenga na tiki na makawa Au na dhimbi au nandao moletaka Nambuli ni manuke na imbita Na ilenga wa ilevu au ndiva Dondo tiki watu na wainimboka riva Lolo mandina Amania, mamaya, amania Lakembale, ongala, pitiliwa One people, one bus, one river Nandua, ndua, wanimuka miwa Ovole, analimbu, waibuki Samuna, begna, nimeke, naikuri Ke mami dhabuti Nandua oyo anamuri Besureti kidna vea sana Alemai o mai sarava Ama afulish ke ongai suka ale Nandua mo arana no mu vale Mami sasuka Ulina latu meke na ilutua Nangone kede ke inandua Marengeti tunaya dhani bandua Wakatulo saka kindelani abu Nangone basumena baby ya sana Lolo mabeko nina nei mami saka Nandua ke mami dhimbita Mai da batoka na sikile wenda inda na tukutuku nei mada malungo ke na no moni da we bunga sarana we kanda enda sema ni sikile wenda inda ni sa ruana kaloko ke rausana tatawe ke ndana ga isota tale na nonda ngauna mai viti na tini kandua na mataka ni mataka ke Santa Rosa na ngauna ngai nanda usota kina na vana kaloko ni sa lutu na karombo na nonda banua menda wakandanga we ni kinere be wa marutaki kanda sana be sema titalitiko ni kinere singene mataka meza wana ngauno ya ni kalongata ni samode
tale viko tale vakandua. Nanda Vata Vata ki City Veni Raturala and a radio Mbulan Dua Vata, San Francisco. Me Kochi Kenda Vatabai.